clear tu le ngai enthlatu zangsong te chi bai le vekule khovel boina chanchin tharlang sar zualte ilongai thlengu hanta virus 3 darna cruise ship MV Hondias chuan nimin khan Spain Canary Island a Granadilla di abona longchol huna thlenga longa chuang te hi andin hunten fiani nuwa anin lampan phal sakan niang Dutch flag in zarna MV Hondias si Netherlands panania longa chuang zinga hanta virus 3 dar nuwa mi pathum chu he sia wang hian an thitoani shikai nia riat mi par riat anombok elonga hanta virus mu hi mishing le mishinga in kai thei and this virus ania wangin khovel point angai ven zui hleani World Health Organization chuan longa chuang te po luktaka en fiale a shikai te po en kol ania wangin mi pui nol puya sia dar theina aniam hle ti an soi Injini khan WHO ho tu Tedros Adhanom chuan Spain hi thangin longa chuang te suai chuale en fiana kalpui turpo ain pui don ani Tedros Adhanom chumi pui chu GI lo tura ti in COVID angkha ani lo tin asoya fin fia napo uluk taka kalpui ani dona hemiatan hian Spain po ain bua sai thatho kani ati ani WHO chuan shikai niarin helmi paria jinga paruk chu an kai ngei ti nem he ani towa abak longa chuang midang zinga shikai rin helom anom lo ti asoi ka masalam khan shikai pathum chu enkol turin shoi chu an lo ni to ani MV Hondia sian April ni khat khan Ushuaia Argentina tangina kal chuaka Atlantic Ocean kal tlangin Cape Verde panani ramsang sanga health thunei tu te chuan helonga chuang chukto zinga shikai nena in contact anomemti an chui zui mek bokani Pakistan marthang lam Afghanistan ramria Khyber Pakhtunkhwa province Banu district security post chu inrin ni khan thi chil bom manga be ania police officer som palian thi police official sajat khan chuan thi chil bom ti puani nuwa silai keng mi engmu sa chuan po si an be zui tia soi police officer then kha chu in be na an thia then kha chu bom ti pu wanga in chimin adel hlumanom bok security force chuan poi khoi tu te man chu atumin be pui an thak zui ngalani helpol ding thar itihad us mujahidin Pakistan chuan he poi khoi na thleng hi anti ani thu media te an thrila an pol hi Pakistan Taliban Tehrik-i-Taliban Pakistan noya pol din tharnia soyanni Pakistan a hian firfiak poi khoi na athengun hlea atamzo hi TTP te thlen ani sarkar chuan Afghanistan Taliban sarkar chuan TTP hi apui thin ba ka anrama ompo aphal saka pu ania mase Taliban sarkar chuan an pu na hi an phathung ani mani deuh mai khan AAS defense chuan T72 rifle an pho chua thu le deliver an tum thu kan hriat kha a private company Bengal ruain bun hian silai dang thatak an siam le ta an silai siam thar hi T12 counter drone shotgun ania Indian Army Northern Command nena deliver ni in azat tak puan ani lo semi-automatic 12 gauss gas operated 20-inch barrel shotgun ani a barrel hi nitrate manga luan song bolani T12 hi Prayas Girls UPA me ni atanga ni ruk chung nei Nortec Symposium sang ni som ni paruka pholan ania magazine round nga le round som pai amang thei ve ve pikatini rail ania hei hi silai chunga hi ni in heng optic thermal night vision le accessories tang vuana ni asilai to PKG lidona rit ni in aluminium thabik 7075 T6 manga siamani tlo tak tur le jang box ania India siam leu lewani anen chinna chun metar som kwa vela drone kap chene le standard backshot heavy birdshot emo tungsten base silai mu amang thei drone ka nana shotgun man hi Ukraine le Russia indona tangin na satakin ron lar chawani shotgun pa ngai ni lo amu dar chuayang chi chu drone ka nan alo tha maya last line of defense manani AAS defense sian an silai siam rifle sniper rifle te hi apach component in man trom thei turin an designa hei hi rem chang le T12 fian drop in trigger system mang boka zia chu a me puana hi bua khom chom ni lovin bua khom sa an mang ti na ni hei hian maintenance le upgrade ati all some military grade shotgun hian hetiang trigger mang chun nia hriat ani
ram dang te point nai te atanga drone ka nan shotgun an hmangna sa tial mai soi chiam tur oma nidanga ni ro se hei chu kan bharat hian engthar nge anei le thurbing nei lovin ithirang miang tija SMK1 squadron masa pali te chu Pakistan ramri nai Rajasthana forward base ate da anni tur thu puanani Bikaner a Nal Air Force Station 2 base pui beranianga squadron pakhat na le pathum na da anniang follow the Air Force Station a squadron ni na anumang apali na omna tural chiang lo deu IAF chuan tija SMK1 hi za somriat awardar towa HL point Nasik Maharashtra Assembly Line apali na turan boy pui mek kumina tangin kumtin somthum siam chuan tum BV Ram lama inelna sang zela Astra MK2 le Astra MK3 te chu rang zo ka siam chhuat tumani mek India sarkar chuan private company tam tak tho pui mekin ma ala mupa atum khatna IAF chuan Astra MK2 hi zasari vel zet order atum IAF history air to air ral thuam leina lianber te zinga mi aniang flight trial nunung ber anzo nuwa order hi an siam felani arinom IAF chuan Astra MK2 sangkhat zanga vel amwarin ani MK2 hian KM zan ni tanga zani somli vela ka pha MK3 hi chuan solid fuel ducted ramjet technology mangin KM zathum somnga vela ka phabok SFDR hi India duanania Astra MK3 hian borua ka oxygen mangin solid fuel atikang donani long range satan he technology hi athale Defense Secretary Rajesh Kumar Singh chuan India in 6th Gen fighter program at telve tumin formal taka malak mek thule channa anha mek thua soi chiang India chuan GCAPMO FCAS a telve aduani Germany point India hi telve RMT ni inalang chomeka ma se Germany chawin thu nei silo hemi chungchang hi chiangzo kin ni danga kan soi leang Bengaluru wa inbun Indian private defense company thang duang tak Julu defense station chua loitering munition DRAP chu Dutch special force 10 an order nual mai aza tak puan nilo ma se atlem lo mel European ramin India ral thuam alei hi alomom vere renge directed recognitions attack platform hi FPV le hell in carvela money EW dol turle ama target hang thei turin AI manga thuam changkang takani warhead kg khat point panga paya impact fuse mo proximity fuse amang thei ve proximity fuse aman chuan Airbus attack target naya puak thei impact fuse aman chuan kinetic attack target sudbur animai Julu defense tho hian tunhaya stark anti-tank armor killer drone KM za range sapho chuaka gliding aerodynamic nei ania propulsion a battery among atop speed hi darkar khata kilometer zani velani drone thatakani India le Russia chuan KM sang khale zanga vel ka phatur BrahMos 2 siamdun an soirik thu kan setowa mase sum sen tur tamnu tu ka wangin India chuan hypersonic missile lama insorbing aon jok mek Indian hypersonic missile siam mekin ma son chakin suma heklo do sinen Vani hypersonic glide vehicle point ma son chakleya enchin antum udut mek baka Russian BrahMos 2 aman tur scramjet technology chu achip chiarin India ashil se deu that ni nan soi BrahMos 2 pakhan man hi dollar million som pani point panga vel jet ani phadon tlat ta India chuan sum heklo zo ka che dan hangai tu mek India hian BrahMos 2 a thau thla thak don ti nairo alani chi alove India chuan army IAF le navy te tan inen thlak na ron lian thlok sang chi medium altitude long endurance mel somriat pasari nei tumin mala meka hemiatan hian DRDO chuan private company te tho puin technology poimo tak tak po private company ten hena a transfer felta private company Noida amun pui nei Endure Air System chuan long range kamikaze drone thazet mai Nortec Symposium sangni somni paruk a anpho langa a technical lam he company hian anla puang du lova atekemo inen thlaknan bo man thei tura ngai ani mani khan Dr. APJ Abdul Kalam Ailena multiple independently target re-entry vehicle technology manga thuam
advance agni flight trial lo thling tak nei ani advance agni hian kem sanga chuang ka pha re-entry vehicle parukatanga pariat vela pai theibok agni prime khan kem sang ni boraka pha re-entry vehicle pathum vel ani kha PM Modi party BJP chuan annex account na post siamin agni 6 ICBM chu history siam turin pe fel ani to nin an tarlang Indian Bay of Bengal chung vela thlona thlom na mun alo ti ve chia box si DRDO ho tu pa Dr Samir V Kamat point KMC khachuang ka pha ICBM en chin turin an thiam nain athin thu le facility an nei thu le an in reng thu a soito bok Indian Agni 6 ates thut point amak lawang me ni kwa khan scramjet connect pipe test facility Hyderabad ta actively cool full scale scramjet combustor chu lo ling takin second sang kha jani chungen chinani he combustor hi hypersonic missile atan pe mo tak mai ania he di chen lo ting taka test hi thil na mai lo takani India ral thuam hasona kong ron sial zau zual tu ani ngei do ne khovel thu thar trama chana Iran parliament speaker chuan president traman Iran rotna anhol chungchanga twittera strategy diglo le thutlu na diglo chuan ra diglo ring chuak rengang ti in achang le ta prime minister Netanyahu chuan danang chuan prime minister chawin musat ho tu arwa theya Roman government hi sipai hoi sen fing tak hoi tak le bumna mang thiam Israel himna ta na mo phuna sang tak nei ani engwanga nol tum nge in ni ka sipai secretary alo ni to wangem ni he thu hi Israel ma in nialna nasdaka chu anuwa asoi ania michen khating government na ruat hian dulawa achan chu IDF intelligence officer ani laina na pang kumting lo le informant phalna alak masak thin lo wangani atarot bungro hlui songbol namhuna kang mei chhuak Jerusalem atarot industrial zone bungro hlui songbol namhun le bollo pain namhuna ni jandar gole chan vevel khan kang mei na sataka chuaka kang thel pol tam takin amhuna kang thelna anthok kang thelna anthoka kang mei hi adar zelo nan factory dang akan kailo nan theitop chua be ani kang thel pol ho tu te chuan door industry dang tan la om lo ti an soya masemi puite chu amun pan lo tur le akhuna stak bula om lo tur le tukver khar turin an ngen bok ani Indian message spy hoisen ramlen hamtan kumsang khazakwa somruk le pakwa ania kumsom ni mi Kashmiri Muslim nula semat khani chu Delhi University a lekha azira mangai deu abhinav anei bok ni khachu Kashmira apa dam lo thu shil ani thut mai apa chon jamuen Kashmira koletin aram India tan azir lai chu cholsana Pakistan a spy ni tura adu thu ashilta apa hiram mangai tu diktak ni in Indian Intelligence Agency pakhat research and analysis winga athok thin kumsang khazakwa somruk le panga India le Pakistan in dolai pon thu thon fil chong tu messenger ani thin ani cancer stay sang to tak avia wangin adam reidon loti ain sia afanu chu ayo tu ang devin spy ni turin aduani semati chu na pa chu nial boilovin spy ni chu adu ve maya ti chuan azirna cholsanin le amangai abhinav kalsanin roa chuan ain ziak lut ve ta ni khatilaya ro ho tu pa Manav Chowdhury chuan training uluk takina peta Morse code le spy thiam thil tam tak azir tir chhota ni aparo nangin Pakistan sipai official Iqbal Sayed chu pasalata na neya ramtan anun na thapin amanga email pasala anei ta ni chu tong tam lo tur le apasal chung te chu uluk taka thi thlaya thu poi mo asiat chu Morse code mangin India lama thon chong sin tura ti ani Entianan tran pui tura ngen na save our soul SOS ti hi Morse code chuan dot das pathum dot dang pathum in en tirani heten ko sang hi spy hian an mang thin ani Pakistan sipai te quarter khom na vela po chuan midang tengai nat a hlo hlea music le lam alo thiam tel bok nen army school ate athok chawa Pakistan sipai officer fa te chu azir tir thin arukin Pakistan army te chizia chu azir chiang mel reng boka kumsang khazakwa somsari le pakhata khan East Pakistan chuan zalen an chuala India chuan East Pakistan chu pui bokani khatilaya India kut chuak long lian thlona phur theile tum theina
INS Vikran Bay of Bengal chu India tan apoi mo zia Pakistan chuan a Heile Pakistan ho chuan an submarine chuan bor PNS Ghazi missile tam tak phurum hangin he Indian longlian zet hi ti chiat ti pil atuma hi sema ti chuan alo hreru khiawin India sipai te na chuan Pakistan submarine PNS Ghazi omna lai le Pakistan thil tum chu a hril ruta veka Indian Navy te chu chenghal watin Visakhapatnam longchol na bula PNS Ghazi chu a chunga sipai omte nen laman ka pil anti chethei ta ni hi India in ne na chan thei nan le Bangladesh in independence amu thei na na poimo le ani simati pasal de chung ko thian Abdul chuan simati chu aring hel tatlat mai a che dan vela chikin anuna tan alhom ti in Abdul hi trakin achil hlum dai ani hunakal zela apasal siet po chuan anupui simati ni na diktak a chuak veta siatan simati chunga engma ati man main India sipaiten anti hlum man lawani simati hian India sipaite alo wasil ngal wat wangani apasal siete farnu pasal mebuba sipai officer tho chuan Abdullah thidana thil fello awma hria in a chuita a chui chu amma in simati hian arukin anunna alak sakle mi abok naw apaya wangin India ko ho ania Punjab state a Malerkotla khuwa amzuita Delhi University a amanga ima saber abhina chuan alola mangai renga Pakistan sipai officer fa apai chung chuan nu puyata na du thu lo sila ma se simati chuan in thiam lo na lian taka nei to wangin in nei chu adu tlat lo ani anu anau te mi pa singa afa pa chuan anu chu tol thatu ani ti ala thadon tho ti sia in ayen kol ngam lova athil ti le ton rap thlak tak tak te hian aril ru anghong ve viawani abina fian mangai takin ayen kol puitlin sakani afa pa po chu India sipai officer ani ji ve boka simati hi mizaidam tak mi je zoi oi tak nei ania don't judge a book by its cover anti po hi simati chanchina hian adik hle thosi po abeng hlumse mailong mo ti tur khop ani na chungin Pakistan ram laoma amanga imi lo pasala avani ngama aram India mi detan melma te nunna alak sak ngama ram ta na ain pek na kharo pui hle ani awai sen na le fin na wanga Indians tam tak nunna achan himkha chanchin lungchia thlak tak le ram manga ina ataka alan chian na ani ome kumsang ni som pariata Malerkotla a aum lain he khovel hi chua san veta ani Operation White was India in aral thuam thul khung kali manna Siachen glacier a kayari sectora Pakistan sipai te post chu vurtolin achim pil thut mai an vasil haidon tak engtia tol chin namun poni engtia vurtol chin namun poni lo chu vurtolin achim tak huk ni angle Pakistan sipai za somthum vel je chu vur fit somre atanga za vela cha in avur bo ta vek mai khani sia hethil hi Siachen glacier a thil thlanga chunara thlak ber anti hial chinania hethili khwarel chena chu ani big silo hethila thlenche hian Pakistan rama chun in nialna achuak ngala kayari sectora hian vurtol soitur omngai box silo nen anril ru aboi tlang lomani mithiam zok te chuan rin hel chu an nei nge ya chu vurtol kha khwarel nilawin mel maram thilti ani nge yan ringa Indian a laser weapon kali amang nge ni iran nga yani ram sang point mak antia US Russia China le Israel nge point mak anti hle ani leng thil nge thlengchi ani yang Indian silai mang mi lovin melma te noi chimit turin engtin nge vur chu atol tir thei mai le chui hawango Indian vur ati tol dan tak kan soima in India ram thul khung ral thuam thul khung kali chu enge ani han chema sataila kali hanti hian Hindu te pathian pakhat kali mitha alang mai thei hang dum ren run lei chu aper pur kha masia nilova chu ming choya phuala chu ani heklo ral thuam lawom lutuk kilo ampere linear injector ti na dai ani silai ani lawa missile ponilo directed energy weapon ania laser chak tak mai electron beam pechuaka mel mathil te lo chhun chemak thei tu ani asiam tu chu DRDO le BIARC te ania India ku chuak liau ani chu he kali na thodan ber chu melma thil lo thlo kemo ama a amu emo kha laser beam chak du tuk tak mai mangin achuna che theilovin asiam zuya a chemai thina ni kali hi version sang awma atira chuan chak lem lo
kali somria za sang khat le tuna chuan sanga thlengin siam ani to ani ABM power po somli gigawatt ngot ani hem mai he kali sanga hi chu alianin arit ma lakson ve mai thei po ani lo official tak chuan asiam tu te po hian engma an soi lo bok ani le kali chu khuya nge engatan ngian man ti kha hrele don tiang kumsang ni pakwa a chuan Kashmira vur atolin atlana sa ma chu chuan kongpui te po na satakin an hoa leiver kong te po aton tonin vurin an ho vekani chumi thian fai tur chuan border roads organization te chu ruat an nia anni pui tur hian DRDO noya laser science and technology center te po ruat an ni rang taka then fai ani theinan ngai tuana an seng dun ta DRDO chu motor mangin lai puyang tak mai apanga kali ti injiak chu an ron tho chu puita Heile hian vur chu han kap zewa tamwak lawin aron tola chu chuan lo thian fai zunga a then chu kong thlang lama an tol liam zung boka na sataka vur tol asiam lo thung na chakpha ma tangkai takin chu laser kali chu an mangani maktak main July huna chuan research and analysis wing senior field officer pakhat chu alom vereng maya DRDO khol makle changkang tak mai atok leka na thok thei trak manga phur zung thei bok si amu chuan ameng phok le maya a han zo chen chuan laser gun vur han chuna atok chuwa vibration siam thei kali nge ani thu chu an lo sila aril ru chuan thui tak thlir zui ngalim vur tlem te a ti tol thei ani chuan na sataka tol tirin mel ma te beinan aman thei ngei don in a theta a mel ma te beinaral thom thatak ani don ti chu aring het bur tamai ani hei takhi operation white was in channapo anita ti chuan he officer hi Delhi a kalwangin an ho tu te hne na chuan thilom zia a han thil ngal zunga ma se eng he hu an lo ngai du lo aril ru alu atlata wangin last tek levur tol lam chanchin zirbing mi avalanche agency lamte abe pop ringa ti chuan sipai te man tur military weapona siam theile man thei ani ti report chu aru ka pe felin khati laya national security advisor MK narayanan beng athleng zuya siam chunjom le bo zui turin green signal po mu anita ni he project chungchang hi mipoi mo tlem te chobin an ria army navy le air force lama tangten mi bik thlang chuakin project chu an kalpuya aminga operation white was antita an tumper chu India ram thli thlai reng tu Pakistan sipai te omna hun vur tol manga chil tir chuani he thil hi ruk thiang bera kalpui ania ria po an tlem le DRDO kuta chuan laser gun kali ti changtlun le ti chakjok na chu om tanghala chunjan chuma an be tak tak nu chuan power chakjok pe chuak thei kali version thajok chuan siam chuak thei ta sipai lam point an be tur Pakistan post lam zirchian na an thok vereng boka chu Northern Light Infantry Battalion headquarter Pakistan opchin rama in khuarte chu an nia satellite thalak tenin an zirchianga laser aka nuwa vurtol hum thei dan tur an ngai tu ani anti sual vai chuan an be se lo zona vur atol dal theya tol mi lovin om thei boka chu wangin scientist nen an ziru luk hle mai chu lo po chu thil boi thak alom cheu manralian tak phur kwalte leilama tanga ka chuate chu buai na ni leilama tangin kapta se maniram chunga aron tol hum theya kali khol ngei po achil bo dai the ti chuan ngun taka an ngai tu nuwa van bo ruak atanga ka chu an titluta chu tiang ani chuan ka zo vele an thlok sonanga khol po ahimanga melma point an thei lowang India ram chunga tanga ka ani dona wangin ma se san ema wangin laser hi athokna lo palang yam ti te an ngai tua chu wangin scientist ten chuan en chinna te an neya chumi hnu chuan India thlona lian IL-76 a chuan an bun ta Odisha thlona chu kali 5000 bunna turin an tidang lam ta hlek ani chu hemi tur hian IL-76 hi pani manania achan chu pakhat jok alo che fu debemo ka anon angai po ka venghal turin an ruwa manani kan IL-76 chu laser kanon thlok theya an chhuwa ta der maile ti chuan ahun taka che chuak thei turin Sarsawa Airbase Saharanpur Uttar Pradesh a chuan in ring rengin an data tin leilama in be thu ta ngai po chenghal thei turin Air Force Commando garut te chu an duty ngal vek boka van lama ni se mel mate thil la om thlok om thli thlai turin airborne warning and control system po vil turin a thlok kwal renga emission an tila hian
engi mo wangin IL-76 thlo na in atui tla cham thu ta se ti in tengkar lian chu thlo tir tur ania atu la ni chuan van sanga atui athun sak zung zung do na ni tin Pakistan lamin an lo hriat pal hlau takin ti thil thuwa in do thlo na Mirage 2000 paruk le Sukhoi thar ti MKI pani chuan an vil reng bokang Pakistan lamin he mission di chuan of zonga chet an lak vai chuan kan in do thlo thina ten an chu sep don ti na ni chu ti chuan chun lai taka operation nei chu an tum ta a chan chu sia chen huna vur tol reng reng chu chun lama ani thin wanga ni an lo tling ta ni poin khuarel chiat na ang le zual do na ma se anan zir chiang le dewa chuna an ti chuan laserin adu angin na a thok lo pal thei ti an chuak le ta ti chuan April ni sari sang ni som pan ni jingdar lia chet la kan ti tluta ni a hun lo thlen don chuan an phur viau na chungin lau thon na po an nei ve tho mai ti sual pal chuan khovel ma India amol pho don si a hun chu lo thleng tange ya jingdar thuma chuan IL-76 thona pani te chu an tumram pan turin an thlok chuak ta achunga chuan kali lam mithiam te chuan an thut chil ran maya tin AWACS point Pakistan lam thil chet vel dan azir chen report athon reng boka an ma la om lo thu te a fril chal zrani tin in do thlona te po an thlok chuak ve to boka leilama tangin isro ten an thil ti tumna mun satellite thalak thar tak tak te chu an pe zar zar reng boka ti chuan jingdarli alo ni ta IL-76 pakhat chu fit sing thum vela sanga chuan thlokin a target chu atin ran maya anung loka IL-76 pakhat chuan aron zui ve zel boka khua po a thaviau mai thim thama chuan vur te chu an eng phet pheta Pakistan lam hen eng ma an shelova anom dan pa nga in anom mai ti po satellite thlak atangin an hre theiani ti chuan leilama commander sin taratang chuan ka ro ti thu pek chu IL-76 chuan atong zui ta IL-76 atang chuan kali chuan tlang sang taka vur chu a chun ta pop mai a han chun wanga mel malam hian eng ma an shelo chutia a han chun wang nu chuan vur chu aron tui ta tuam maya anghor det deta vur tam lu tuk mai chuan noi lam an pana an tol ta pur mai dan chila chu ni der mai si lowa chian na chu a thlen ngei don an ka zo nu chuan thlona te chuan thlok let ngal wanga leilama tang le satellite atang chuan thilom dan chu an thlir zui ngala darli le minute somlia chuan vur chu na samang khengin achimin achim thata hum mai kha nia operation white was chu a lo tling tareng mai dar kar khata kilometer zathum vela chakin vur chu atola Pakistan sipai post chu a khu bo ne le thoman shiat vele Pakistan sipai te hian phone le wireless mangin biak po antum ve ani oma ma se chet an laman reng lo Pakistan sipai post chu vur cha takina khu bo zo to a tu ma mu tur anom to hek lo white was dik taka thlenga vur varin achil fai ne le ani India thlona te chuan an mun an ron thleng le ta veka AWACS point Pakistan lama tanga chet vel na reng a mu lo thu aron shil ve boka Pakistan hian thomri wa chete po a hrelo ti na ani chu thil thlen nu hian Pakistan chuan India thil tia apom du tlat lo a chan chu an rin phak bakin India hi kan lo turu tlatani khwarel chian na angin an puang tangota rikota chung lo ma se Pakistan mithiam te chuan gayari sectora chuteng taka vur tol na sa athleng chu mak an ti thule Indian laser amang ngeya an rin thu an soi vea ziak heroin khoya ma an nu chiangam lo thungani India in abeina nga an soi chua vai chuan amwal pho tur chu Pakistan an ni tlata tin fin fiana emo han sui theina emo engma India hian anu chia silova laser manga ka ani biao box inen Pakistan tan hian soi tura wang viau India point official takin laser ka thu hi soi du big lo bok khovel point engma an soi zui lo ro hian hemi sonatan hian DRDO isro baka sipai te arwala ahman vek voi khatna ani hial he kali laser weapon hi India hian anei thu official takin apuang ngai lo shima a project kalpui ti ero apuang zar tho thungani India hi tam tak chuan kan han fakte hian kan ngai nep dui tlat thin ma se USA scientist le doctor saberber khu Indian anni ti ero kan shelo ani mai thei US thluak bur ber chu India anni India hi aro pui zual zela US po aton ve du lo ram dang eroin an hlau zia kan sheve ko me